ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. бо мақсади вузъати корҳои ободониву созандагӣ омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент дида намуд. طبق دستورهای اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سپارش رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند رفتی آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی و دیگر کارخانه‌های و تشکیلات‌های خدمترسان را زیر نظارت پیوسته قرار داده است. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدخالق از بیمارخانه مرکزی شهر دیدن نموده با رفت آمادگی مؤسسه به دوره زمستانگذرانی سالهای 2023-2024 ذخیره انگشت و هیزم شناس شده به مسئولین بیمارخانه مرکزی جهت به پورگی آماده نمودن همه بخش و شعبه‌های بیمارخانه مرکزی و بیمارخانه‌های منطقوی به موسم سرما دستور داد و بیماران شعبه احیای بیمارخانه را عیادت کرد. همچنین رئیس شهر پنجکند در اینجا از رفت ساختمان بینای شعبه دندان پزشکی شناس شده به راهبریت بیمارخانه و ساختارهای مربوطه دستور داده شد تا کارهای ساختمانی را در مهلت معین شده به انجام رسانند و صحن و اطراف بنا نیز به ترتیب درآورده شده ساختمانهای خودسرانه برطرف کرده شود. собиқадорони меҳнат ҳамеша таҳти ғамхории роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент қарор дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода гурӯҳи аз собиқадорони меҳнатро мавриди аёдати навбатӣ қарор дод. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. در دایره دستور و سپارش‌های پیشرو معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدخالق، آموزگار سابقه‌دار لطف‌الله طاهرов را عیادت نمود. لطف‌الله طاهرов 90 سال داشته، سالیان زیاد در ساحه معارف کار کرده است و در تعلیم و تربیت شاگردان و در پیشرفت ساحه معارف شهر پنجکند سهمی باسزا دارد. رئیس شهر پنجکند اظهار نمود که حکومت مملکت به سابقه‌داران ساحه معارف توجه مخصوص ظاهر می نماید. همچنین رئیس شهر پنجکند سابقه‌دار مهنت دهقانی کردیده ساکن محله لب چشمه عبدالواسط احمدov را نیز عیادت نمود. ضمن صحبت رئیس شهر پنجکند از سهم شایسته و نظررس سابقه‌داران در پیشرفت شهر یادآور شده ذکر نمود که حکومت مملکت زیر راهبری پیشروی معظم ملت همیشه در محور فعالیت خود غمخواری و پشتیبانی را در حق پیران خیرد سابقه‌داران زیر توجه قرار داده است. با عیادت شدگان تحفه‌های پولی و مواد خوراکی تقدیم کرده شد. در نوبت خود سابقه‌داران نیز به حکومت مملکت به پیشروی معظم ملت رئیس ولایت سوخت و حکومت شهر پنجکند برای دستگیری غمخواری سابقه‌داران اظهار دوری خیش را بیان نمودند. барномаро идома медиҳем. дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент сохтмони даҳҳои иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дорад ки рафти корҳои сохтмониву васлеро роҳбарияти шаҳр таҳти назорат гирифтааст. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن بزرگی ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکند کارهای آبادانی با مرام ادامه دارد. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدخالق با رفت فعالیت پایگاه آبکشی قواله و کارهای تعمیری در این موضع شناس گردیده به راهبریت کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسیا و دیگر مسئولین جهت با صفت بلند انجام دادن کار
корҳои таъмирӣ ва сабзу обод намудани атрофи он супориш дод. Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент нахустин корхонаи истеҳсоли пойафзол дар шафати роҳи хиёбони Рӯдакӣ сохта мешавад. раиси шаҳри Панҷакент бо рафти корҳои сохтмонии бинои мазкур шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки бо ба истифода додани коргоҳи мазкур 15 нафар бо ҷои кор таъмин мегарданд. дар паҳлӯи коргоҳи пойафзолбарорӣ дар 3 бинои баландошонаи истиқоматӣ ки аз ҷониби соҳибкор Шавкат Бобозода сохта шуд, бо марказҳои тиҷорату хизматрасонӣ корҳои ороишӣ идома дорад. зимни боздид аз иншооти мазкур, раиси шаҳри Панҷакент ба сифати корҳои таъмирӣ ва ороишӣ баҳои баланд дод ва иброз намуд ки бо ба истифода додани биноҳои мазкур намои шаҳри Панҷакент боз ҳам зеботар мегардад. дар кӯчаи Борбади марвазии шаҳри Панҷакент раиси шаҳр бо рафти сохтмони меҳмонхона ва хонаи истиқоматии баландошона ки аз ҷониби соҳибкор Фаридун Мукамбилов бунёд мешавад, шинос гардида, ҷиҳати дар муҳлати муқарраршуда бо сифати хуб ва намои зебо ба истифода додани он дастур дод. дар сохтмони бинои маъмурии Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар кӯчаи Саломиддин Шаропов аз ҷониби пудратчиёни ширкати сохтмонии Асл корҳои бинокорӣ бо маром идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент бо роҳбарияти Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент суҳбат намуда иброз дошт ки барои бунёди бино мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамеша барои дастгирӣ омода аст. раиси шаҳри Панҷакент дар маҳаллаҳои Тиришкова ва Навобод эродҳои ҷиддии хешро вобаста ба тозагии назди беморхонаи кӯдаконаи шаҳр ва биноҳои баландошона, бартараф кардани сохтмонҳои худсарона, вазъи экологии шаҳр баён дошта, ба масъулини соҳаҳои дахлдор ҷиҳати бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта супоришҳо дод. дар маҷлиси васеъ бо иштироки намояндагони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар водии Зарафшон асосан масъалаи сафарбарии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлилу баррасӣ гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент машварати корӣ бо иштироки намояндаи шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон ва муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода бо роҳбарони корхонаву муассисаҳо, раисони ҷамъиятҳои деҳот баргузор гардид. намояндаи шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон ҳозиринро ба риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва татбиқи босамари барномаҳои давлатӣ дар самти муқовимат бо коррупсия, пешгирӣ ва роҳ надодан ба амалҳои коррупсионӣ дар маъракаи даъвати тирамоҳии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва истиқлоли давлатӣ, ташаккули ҳисси ватандӯстӣ ва ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар намудани ҷавонон, таҳкими корҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ даъват намуд. ҳамзамон ба иштирокчиён талаботи моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ фаҳмонда шуд ки тибқи он мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар мақомотҳои давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, корхона, муассиса ва ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият ва ташкилию ҳуқуқӣ оид ба таъмини иҷрои ӯҳдадории ҳарбии шаҳрвандон як қатор ӯҳдадорӣ дошта, ба роҳбарони ин ниҳодҳо барои таъмини иҷрои ӯҳдадориҳои дар қонуни мазкур пешбинӣ гардида шахсан масъул мебошанд. дар ҷанбасти ҷаласа муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода рафти омодагӣ ба маъракаи даъват ба хизмати ҳарбиро таҳлил намуда, риояи қатъии муқаррароти қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва дар бораи муқовимат ба коррупсияро дар ин маврид муҳим арзёбӣ намуд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Пайхом. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.